Zemlja mene drži, bele su joj stene, vetar nosi miris, otvara se vreme, vetar nosi miris onoga što traži. Planina je srebrna, bele su joj stene. Ležim sad u travi, čujem zemlja diše, seme na nju pada, miriše na kiše. Vetar vidi, vetar zna, nosi traki semena. U tim bajkama postoji ono što su tipični likovi bajke. Siromašnog mladića koji je već na početku darovit. Da kažemo, on ima neki dar, ima neku moć. Mi na početku znamo da je on siromašan, ali snažan i lep. Znamo da ima jednu stvar, odnosno jednu manu, zbog koje će morati da napravi nešto važno da bi došao do, da kažem, tog posebnog položaja, odnosno da bi stekao neku privilegiju. Dakle, bajke su neka vrsta inicijacije. U početku imamo problem. Ovaj naš siromašni mladić napadne ni manje ni više nego carevog sina i samim tim je u problemu. Vidimo da bajka pripada nekom drevnom periodu, odnosno da je daleko u prošlosti, jer je prilično surova. Što su surovije bajke i što je veća isprepletanost ljudi i prirode, to su bajke starije. U tim starim narodnim bajkama priroda i ljudi su bili jedno i svet je bio prilično surov. On mora da ode od kuće. Izgnanstvo, dakle odlazak od kuće, progonstvo ili smrt. Mladić odlazi i u nekom trenutku budući, dakle on je snažan, moćan, jak, može da se pobrine za sebe i pronalazi mesto gde može da lovi i gde može da živi. I on tu, kaže, provodi godine. Dakle, kada lisica, kao prva životinja, dolazi kod njega da traži pomoć, on je već, da kažemo, već na pragu odraslosti. Doći će životinja po životinja i svaka od ovih životinja predstavlja određeni arhetip. I mi vidimo u bajci koja životinja se kako ponaša, kako govori i šta u principu nosi sa sobom. Ovde se životinje pominju kao životinje pomagači, to se tako naziva u bajkama. Dakle, u teoriji bajke ovo su pomagači.
oni služe mladiću kao nagrada za njegovo dobro delo. Dakle, prvo on njima čini dobro delo, a one posle svojim posebnim moćima čine njemu. Životinje pomagači animiraju čitavu prirodu kao silu da se pomogne tom čoveku. Njegov korak u sledeću etapu života jeste kada lisica u stvari želi carevu kći za ženu svog gazde, mislim svog zapravo prijatelja, da tako kažemo. On ovde njima nije gazda, to je isto jako važno. To je zapravo nešto jako važno jer oni su na istom. On njima ne zapoveda. Kasnije u nekim novim bajkama životinja gubi svoje privilegije. A ovde su oni, da kažem, potpuno na istom nivou. Čak, pazite, ovo nisu obične životinje, jer svaka od njih je car svoje vrste. Lisica smišlja čitav jedan plan gde učestvuju sve životinje. Ćerku vode kod carevića kod ovog siromašnog našeg mladića, junaka, u njegovu kuću i oni se tamo zavole. Car pokreće čitavu, da kažem, svoju vojsku koju šalje na mladiće i na zveri, kako ih on naziva. I u stvari tu vidimo jedan sukob civilizacije i prirode u kojoj na kraju, bez obzira što car uspeva u jednom trenutku da vrati ćerku pomoću neke veštice, i ovo isto nije slučajno, jer veštica je zapravo neko ko je medijator između prirode i prirodnih sila i ljudi. Jedan veliki sukob u kome pobeđuju životinje, uzimaju carevu kći za svog mladića i car na kraju nema šta drugo nego da ponudi ovom carevom mladiću da bude njegov zet. I tako naš junak dobija nagradu, dobija carevu ćerku, dobija dakle carstvo čitavo i on postaje nešto što su isto njegove životinje, zapravo postaje car svoje vrste. Pokazuje čoveka kao samo još jednu vrstu u prirodi. To će biti razne uloge, recimo mladić, lisica, vuk, medved i tako dalje. I onda ćete videti kako se osjećate na tom mestu. Da li vam se pokazuje neka senzacija u telu? Da li vam se pokazuje neka misao? Da li želite da izgovorite neku rečenicu? Da li imate neki utisak od neke osobe tu blizu vas? Šta se dešava sa vama? Sigurno nekako. Nesigurno. Da. Nesigurno. Da, kako Mhm. podrška nekoja da mu treba. Ok. Kako se mladić osjeća od kako je ušla lisica? Podobno nekako posigurno. Ka ne je sam. Mhm. Ja se osjećam kao ta podrška, kao da želim da mu pomognem. Da ne kažem mama neka. Kako se osjeća mladić sada kada je ušao vuk? Dobro, malko tesno, klaustrofobično. Aha, dobro, da. Istovremeno malo je teško, dobro, neka sme poveća i po tesno mi je. Ja počinjem malo da se odaljavam. Baš kao onaj gard, kao zaštitnik osjećam se. Pa odlično. Kao da ću sve sad ja da sredim, jer sam medved. Pa baš takva je osoba i u priči, da. I ja se osjećam sigurnije kad je medved ušao. Aha, kako je mladiću? Jaz imam kako malko somneš, zašto sme toliko mnogo. Na druga strana mi je, imam časove kad treba da gi, ne znam, da im ugostam, da im je dobro, da še sjepak mi je kao moj prostor.
Ok, ok. Istovremeno imam potrebu da se oddalečem, da nisam toliko blisko, če Da, i ja se sve vrijeme pravim taj prostor, da nisam suviše blizu. Kako je Vuk otkad je ušao medved? Pa, ok, isto čustvo da deka treba malko da se da se ode prostora, ma ok, se osjećam isto kao pri prethodno. Kako je Zecu tu? Сите се големи околу мене, али Aha. не е страшно. Aha. A kako vidiš mladića? Kako ti je kad gledaš u mladića? Šta vidiš? Баш ми е пријатно. Mhm. Кога ја да сум помош. Mhm. Mhm. Mladić, kako je tebi od kad je ušao Zec? Kako ti njega vidiš? tako da neka nežnost ko da nosi u prostora, дека mnogo sve so neki somnitelni životni se osjeća i сега така како по-нежно нещо, така, u prostora da влезам. Me smirува. Mhm. Meni je Zec. isto jako drago i mnogo mi je simpatičan Zeljka. Da. Baš sam srećna. Pa da, i u bajci je Ima bilo neko tako. veselje. Aha. Da. Kao da se on skakuće, on nam unosi neku živost, neku razdraganost. Nismo više onako malo ozbiljni tromi, nego svi smo veseli. Vuče, kako je tebi? Je isto, super je. Mislim da donesem nekakva veselta i možda malo se razigrab na takav prostor i nekako pomoći. Super. Kako je medved? Ono je, Zec je malo razbio tu napetu energiju. Aha. I ja se osjećam tako malo radosnija, veselija, kao da sad pređem u bajku, baš u bajku sa vistinskim životinjama. Aha, ovdje se nešto sada dešava. Ajmo polako. Zec, nešto se dešava sa tobom od kad je Ora ušao. Да, некако постатично сега ми е. Aha. Da, Ora je uneo neku posebnu dimenziju, jel da? Ne. Meni je osjećaj neki da kao dobijemo neku širu sliku, celokupnu sliku. Kako istovremeno da dobi druga dimenzija, nekako da nema da možem nekako so site, tako se osjećam, kao da treba da se potrgnem, da ги видам сите убава, да нема да можем да им обрнам внимание на сите. Много различни ми дојдоа енергетски. И у Aha. простор. Ok. Kako se osjeća mladić kad vidi tu carevu kći koja dolazi polako? Како некоја надеж за поврзување, за поголема длабочина, баш онака подлабоко поврзување со друг некој. Зашто колку и да ми е тука добро, па се осеќам дека како да ми фали припадност. Mhm. Да. Mhm. Kako su životinje? Je li ima neku senzaciju? Kako je Oro kad vidi da careva kći je tu, u planu? Pa to je dobro za нашиот голем пријател, затоа што нема му припаѓа таа, затоа што тој има некоја карма убава претходно, ги има сите атрибути да има нешто големо, да биде нешто големо.
А со тоа и ќе биде комплетен, комплетно среќен, значи нема да биде целосно среќен ако е само со нас. Mhm, mhm, mhm. Kako je lisici? Pa ja sve vrijeme gledam u Carevu kći, odnosno to je moja ideja, i kao treba sad to smisliti kako ja da mu je dovedem, Mhm, kao da je to mhm, moj zadatak. mhm. Kako je medved? Pa kad je ušao Oraon, osjetila sam se kao da smo mnogo silni, kao da smo kompletni, kao da imamo lidera i kao da smo mi sad, ne može nam niko ništa. Ali kad je došla gospođica princeza, onda u meni se sve promenilo, jer sad osjećam se kao da smo nebitni i kao da čekamo šta je njena želja, da mi njoj ispunimo želju. I kao da smo svi sad u neka podređena pozicija. Задни план. Da. Aha, aha, aha. Da. Čak i naš mladić, nekako sad smo kao svi isto. Do sad nije bio on kao, recimo, a sad kao da smo mi u jedna uloga ista, a njena uloga je veća i sad kao pazimo šta radimo, šta pričamo, gde gledamo, jer ona je tu. Aha, aha. Sad kako su se stvari nevjerovatno promenile odjedanput, jel da? Kako se Vuk osjeća? Pa jaz slično, mislim дека комотно се осеќав кога дојде орелот, кога ја склопивме нашето друштво, а како се појави принцезата во сликата, добив чувство дека можда сум вишок, дека сме ние вишок, дека треба да се тргнеме, некако да ослободиме простор за неа. Mhm. Zec? Ја немам такво доживување, туку осеќам баш круг, како да е комплетно, како да има све, како целина. Mladić, šta ti kažeš na sve ovo? Pa razumem da ima različiti stavovi i čustva, ali meni nema da smeni to ništa kao prema moji drugovi. Samo će kao meni dade više kao posilno čustvo onako da tu pripadam, ali sa njoj plus kao. Kako je mladić? Pa сега ми е по-неприятно, некако чувствам закана. Чувствам дека нешто лошо ќе се случи, дека може да ги изгубам пријателите. Сакав само, како да кажам, чувство на љубов со принцезата. Тоа ми беше како целовито, а сега веќе не го сакам тој свет да ми влезе натре во просторот. Mhm, Агресија кода тоа е. mhm. Kako je Vuk? Па да, јас не чувствувам нека голема промена од како се појавија. Можда само дека физички сите некако се повлека чекор назад, па тоа ми делуваше да ги осетам како царот и луѓето да се настрана од нас, како ние да сме една екипа, а тие се нешто друго, ама не неопходно некои негативни чувства не ми се појавија. Mhm. Lisica, ti imaš reakciju. Imam Šta se- reakciju kao da će isto kao i mladić, znači moramo da se odbranimo, ovi su nasrnuli na nas. Prvo ide gomila ljudi, iza njih ide car. Znači Aha. moramo da se odbranimo. I suviše mi je ovde ispred ljudi prazan prostor, nemamo neki štit. Aha. Da, znači ovde kreće Treba da konfrontacija. napravimo, ovde Vuk i ja naspram stojimo, znači bukvalno treba ovde neki štit da zaštitimo svoj prostor, da ti ljudi ne mogu nikako da uđu. Ti i Vuk štitite prostor. Da. Ok.
Kako je medved sa ovom promenom? Sad više se ne osjećam veselo kao što je bilo, jer meni kralj smeta, osjećam kao da je neki strok ovde i kao da je baš zakana i kao da je narušio taj komoditet i ta vesela atmosfera. Čak što duri više kao da izlazim iz priču bez da osjećam pripadnost na ovo društvo i kao da sad meni više i ne zanima da li ću dobro i taj mladić. Postajem pasivni član ovog društva i malo se distanciram. Jer Mhm. kralja. Jasno, da. Sada počinje... Ono osjećam kao neka moja direktna konkurencija. Aha, da, ovo je pretnja ratom. Energetski, da. Mhm. Baš kao što Kako? je Lisica rekla, kao da i on nasrnuo na nas i osobeno na mene. Aha. Kako je orao? Па, орелот знаеше дека ќе дојде конфликт, неминовен, ако ја сакаме среќата на младичот. Mhm. И од нашата пештера и прелета таму да види колку колкава војска доаѓа, се врати, војската е голема, ама ние сме спремни, нели? Mhm. Мора да бидеме спремни ако сакаме Да, да направиме тоа што го сакаме. Значи ние го сакаме тоа да го направиме. Mhm. Da, vidite kako je orao strateg. Некако за мене ми е поделена енергијата. Као на оваа страна тука е забавно, на оваа страна не е забавно. И осеќам тука као има авантура и нешто треба заедно да правиме сега. Mhm. Баш сме спремни да авантура. Немаме баланс. Немаме баланс. Vuče. Šta se promenilo od kad je priroda tu? Па, мислам дека не знам, уште немам некој контакт со природата. Ова ми беше окей, да го гледам царот, пошто како бев свртена ми беше непријатно да ми е зад грб, не знам зошто. Вака се осеќам поокей со оваа ситуација тука со луѓето и царот. Природата некако уште не е во слика. Ok. Ok. Mhm. Dobro. Medved? Imaš neku reakciju na od kad je priroda tu? Kad je ušla priroda, očekivala sam da Lisica postavi baš u centru, jer meni lično priroda daje najveća sila i ona misterija koja će da reši na kraj sa ona nevidljiva moć će da reši ceo ovaj slučaj. Čak što više tu prirodu doživljavam kao Bog, ne samo kao drveće i nebo, nego već kao neka sila, mnogo jaka sila, koja će na neki tajanstveni način razrešiti sve ovo što mi sad ne znamo šta se dešava. Lisice, kako si ti? Se ti slažeš sa ovim što kaže medved? Pošto medved imao, da kažem, dobar uvid. Ja mislim da probamo da stavimo, da vidimo kako će se osjećati u centar prirodu. Мене не ми е јасно каде е царевата ќерка. Уште е дома, не е донесена. Не е донесена кај нас. Pa ne, ali okolo Зашто доаѓаат оние ако царевата ќерка си е дома? Tu je ona. Па многу далеко. Тоа е поблиску од нас. Царeva ćerka im je suviše daleko. Možete da ubacite И ќе ја однесе на највисоките крошни дрвја. Кирката се заштити, а сега вториот дел е ние како да се заштити. Ok. Од мене. Dobro, sad ćemo to da vidimo. Mladić, kako si ti? Па, мешани чувства. Истовремено сум среќен дека конечно сум споен со мојата љубов
И гледам дека и она ми ги возвраќа некако чувствата, не чувствам дека сака да си оди, тоа дополнително ми дава знак дека си припаѓаме, меѓутоа како исто време ми некој немир, дека превише се случува заради мене, чувство на вина имам дури дека се ова се случува Аха. колку превише само за мое добро, а не ќам кога е само за мое добро нешто, сакам да е за сите. Како е зец од каде ушла природа? Па јас исто имав потреба да дојда тука во центар, пошто таму ми беше предалеку. Аха, И кога е у центар ми е супер. окей. Некако. Овако. Мгм. Аха, реци. Да, окей ми е оваа констелација, баш вака, како што е, ја не се осеќам вознемирено, окей ми е. Ja se osjećam kao sad da mi imamo snagu da se suprotstavimo ovoj vojsci. Jer je sad više sila sa nama. Супер. Ево ти sad светлица. Да, Да. Јесно. Лента. Sada uzmemo samo ove dve pozicije, priroda i ljudi, i da se izmenjamo na svima. Ajde. Da svako od vas dođe i u jednu i u drugu poziciju i da vidi onoga preko puta kako se osjeća u toj konstelaciji. Zapravo, kako se priroda osjeća u odnosu na ljude i kako se ljudi osjećaju u odnosu na prirodu. Ali ono što je važno, vreme dešavanja nije više ovo iz bajke, nego je danas. малку загрозено, иако природата мислам дека е многу жилава и многу го трпи денешно во човештво. Но мислам дека повеќе природата се восприема како некоја декорација отколку на вистински начин. Се уште ја немаат спознаено луѓето природата на природата. Но сепак таа е многу силна и има еден виталистички принцип и сама се реобновува. A kako vidiš ljude odatle, prirodo? Baci pogled na ljude i kaži mi kako njih vidiš. Šta su oni za tebe? Oni su ti ljudi tamo. Не, јас овие луѓе може да ги гледам. Pa dobro, ali ona je u ulozi ljudi. Ona je u ulozi ljudi sad. Оти едно е ова да го гледам, а друго е кога гледам личност. Ова е како толпа, ова е колективно. Bravo, Видо, не можам да ја гледам, не може да биде исто. Odlično, ajde da stanemo ovde, sekund. Ovo je jako važno. Znači, iz perspektive prirode jedno je kada gleda individu, kada gleda čoveka, a drugačije je kada gleda ljude. Природата сака да бидеме многу по питоми, луѓето да ја третираат многу по питомо. По-блиско, по-топло, повеќе со почит. Човештвото како да е обземено од некоја, да речам бајковито, темна сила, темен превес. Буквално човештвото е како заслепено на некој начин. Буквално како кип. Aha, Замрзнато. dobro. Треба да немам простор да дишам буквално. Односно неа, како да ми е нешто, не знам, како она е тука до мене, или како да е негде таму. Не осеќам близко до мене. Prirodo. Па, како нешто бестрашно, онака, како да можам да се менувам во било која форма. Можам да бидам било што. Aha, da, razumem. Нема ништо што ме спречува, баш така. To razmislував дека го гледам спорот и луѓе се семејство во множина, мислам дека јас имав
малку проблем некако се чувствував осамено, да такво чувство ми се појави, иако треба да се поставам во позиција на повеќе луѓе. Да, така некако. Мгм. Кога гледаш у природу? Мислам дека неа ја доживувам многу послободна, многу по своја, нешто така, многу по, Aha. да, слободна и по своја. Mhm. Иако може да е контрадикторно со современиот третман на природата што го имаме и не делува баш како да ја оставаме да е слободна, но мислам дека тоа не е баш наша одлука, мислам дека таа е слободна само по себе. Baš sam svemoćna sad i kao što je moja koleginica Priroda malo pre rekla, osjeća se sa svih mogućnostima na dlan da bude šta hoće. Sad sve je pod mojom kontrolom. Znači, ja sam pasivni gledač, ali sve je pod mojom kontrolom, zato što priroda na neki svoj nevidljivi način sve dovedi u svom redu koliko god ljudi prave haos u tom prirodu, jer oni smatraju da su priroda u prirodu, a nisu. Oni su potpuno isti kao i svi drugi, čak i sa malo manjom moći. Neću da budem među ljudima, jer kao što je rekla prva priroda, kad pogledam na ljudi kao individua, onda ja se osjećam kao priroda. Ali kad sam u gomilu, onda se osjećam nemoćna, mnogo lošo, kako da kažem, malo prljavo u sebi, jer sam sa gomilom koja isto tako kao svi mi ljudi nosimo svoje grijehe, svoje grešne postupke i to ta energija koja se sama producira, to je ta negativna energija. Mi ljudi proizvodimo, ne priroda. Priroda je potpuno drugačija. Priroda to je sve čisto, magično i čisto. Ali mi je prljamo ljudi prljamo tu energiju i neka ono veštice iz priče. Veštica iz priče ima baš ključna uloga koja na kraj je sa svoje deluje i recimo neki možda pozitivni lik u zadnjinu, ona veštica kao veštica. Ali mi ljudi kao ljudi smo generator na baš tu negativnu energiju u prirodu. I zbog toga mi ne možemo da se konektiramo sa tu prirodu. Osjećam svojeglavost, nezainteresovanost zato što se zbiva oko mene, nego kao dubim svoje. Imam konekciju s Bogom, ali me totalno ne interesira, imam je, ali je ne koristim. Je nezainteresiranost i svojeglavost i neke svoje ciljeve u svakodnevnoj trci, ne samo ona klasika kao jure svoje i nezainteresovanost za što se zbiva okolo i konekcija. Ja sam priroda je Bog, a oni me ne vole. Ne vide. Nije li pitanje volim te, ja ne, nego nego je to uopšte postojanje upitno, nije ni tema. Ok, tu je, uzimam je zdravo za gotovo. Nekako je i šta s tim sada? Čovek, kao čovečanstvo, osjećam se moćno sad opet, jer znate, ljudi su takvi po prirodu i oni misle da su veći od prirode. Ali sad se osjećam nekako veštački moćno, samo kad ima ljudi oko mene i svi mi zajedno pravimo jedna moć, neka sila. A kad sam bila priroda, osjećala sam se kao da sam pojedinka, ali moćna. Sad osjećam se samo u okviru sve ovih ljudi oko mene i mi kao smo mnogo moćni, nas ne interesuje priroda, pravimo što mi naumimo. Kad napravimo neki plan, mi ga ostvarimo
ne zavisimo od prirode i smatramo da ona nam je suvišna, odnosno nevažna i bila tu, ne bila tu, nama to se ne tiče. Aha. Znači, ljudi su najmoćniji, jel da? Sad se tako osjećam. Ljudi su moćniji od prirode. I smatram da ona ne može ništa nam, a mi možemo sve učiniti na prirodi. Pa ja sam u jednom trenutku, ja kad sam se udubila u ulogu prirode, osjećala sam se jako živom, da pulsiram i da ja živim svoj život. I najveći deo mene su biljke, zelenilo. To je živim kroz to i svi ljudi i sve te životinje, to su kao neke male tačkice, mali mikroorganizmi. Pa sad mogu biti i neki paraziti, može da najede neku biljku i tako. Tako sam doživjela ove ljude što su misle da su moćni. Kao neke male, oni su toliko sitni, toliko su sitni da ne mogu oni moju snagu da ništa. Jednostavno osjećala sam se jako živo i da živim i da pulsiram svojim nekim tempom života. I da u tom svom životu ja ne doživljavam posebno ljude kao nešto specifično, nego sam ja više usredsređena na to što postojim i što živim. Aha, jel vidite kako se zapravo formira već negde, postoje zajedničke neke stvari u svim ovim vašim iskustvima. Dakle, da je priroda moćna, ljudi misle da su moćni. Ali zapravo je priroda ta koja vlada, jel da, koja je sila. Primetili kakvi ste ulogama bili? Evo ja ću da vam dam moju interpretaciju i što se tiče vaših uloga. Prvo, vidjeli ste kako mladić kada je ušao u početku je bio nesiguran dok nije došla lisica. Lisica mu znači unosi neku vrstu sigurnosti i ona je ta koja predstavlja ovde, pored toga što je ona, da kažemo, onako lukava, kao što je uvek lisica analitička i lukava, ona predstavlja ženski princip. Ono što si rekla, osjećam se kao majka. Da, to što si rekla, osjećam se kao majka. I ona je domaćica. U bajci kaže da ona odmah preuzima kućne poslove. Da. Posle preuzima careva kći. Jel da? Da, ona je u stvari majka, da. Ne majka, da. Ona je tako je malo, da kažemo, onako posesivna kada dolazi prvo. Sada, dok izgleda da je Vuk sada tu neki otac, međutim, vrlo brzo shvatimo da je to posle medved koji dođe, jel da? Medved je taj koji je arhetip kralja, koji predstavlja dominantan muški princip. Yes. Da, u smislu on sve tu drži. On vrlo brzo kaže, vidiš, lisica je lukava, sve stavlja na svoje mesto. A Vuk zapravo predstavlja individualnost, odnosno nekog samostalan koji je individualista. A ja sam se uplašila od njegove, malo me zabrinula njegove mladićeva individualnost i odvajanje od mene. Upravo to. Malo odvojili, kad je on ušao, svi ste se malo odvojili i napravili ste neki svoj prostor, zato što je to, njegova energija to zahteva. Dakle, arhetip Vuka je neko koje... I ona je sve vreme takva bila, pa vrlo nekako, meni je ovo okej, ovo nije, dakle, učestvujem, ali imam svoj stav, ne idem za kolektivnim. Sećate se, kad god je pitam, ona ima nešto svoje, jel da, drži neku svoju poziciju. Da. Imamo zeca koji unosi radost, koji se, na primjer, pojavljuje kao prvi biljojed tu. Dakle, on je tu, može da bude ugrožen, jel da, on može da bude u opasnosti. I on zapravo tu predstavlja dete. Predstavlja nešto što je ranjivo, što može da bude u opasnosti, oko čega svi treba da se pobrinemo. Da? I vi ste ga i tako i doživjeli. On je radost, on je uneo neku drugačiju energiju, pozicionirao se dole. Vidjeli ste kako ona odmah čučnula, ali tako? Da, kao svi su veliki oko mene. Veliki oko mene i tako dalje. Dakle, i u priči lisica nema ništa protiv zeca.
Znači ona zecu odmah namenjuje njegovu ulogu. Na neki način ga štiti tom ulogom, jel da? Ona kao majčinska energija hoće da mu odmah da, ali pametna majčinska energija, ona kaže ti ćeš nam biti poštar. U smislu ti si nam već koristan, time te niko neće dirati. Znači ona ga već na neki način štiti tom njegovom ulogom. A sad vidite, još jedna stvar se pojavljuje i samo se setite koliko se promenila konstelacija kada je ušao orao da smo svi stali. Da. Svi smo stali Da. i nismo mogli da počnemo neko vreme. Orao sa svojom pozicijom u vazduhu i pre svega on je kralj orlova, predstavlja vezu između više sile. Da, širenje svesti, kao perspektive. Da. On je neka viša perspektiva, on je neka medijacija između, da kažemo, univerzuma, Boga, bogova ili o kojoj god više sile prirode ili šta god da pričamo, dakle nečega većeg i onoga što je dole. I njima, orlovima zapravo pripada i presudan trenutak u priči. Dakle, oni će odlučiti o bici, zajedno sa svim životinjama. Da, osjetili smo se celovito kad je ušao on. Da. I on, bez obzira što, znate, ako merimo po veličini, orao nije veći od medveda, niti jači od vuka, pa ni od lisice, jel da? Ali mi osjećamo da je njegova pozicija nekako iznad, jel da? Da onog trenutka kad on uđe nešto se menja. Da. I u principu, da kažem, sve životinje mogu predstavljati neki zadatak, a to je zapravo arhetip, dakle neki narativ i čitav kompleks oko toga, što je poseban zadatak za svakog od nas individualno. Znači majčinstvo, očinstvo, individuacija, što predstavlja vuk. Dakle, ta detinja, radost, unutrašnje dete, zec i veza sa Bogom, odnosno vertikala, što je orao. Zemlja mene drži, bele su joj stene, vetar nosi miris, otvara se vreme, vetar nosi miris onoga što traži. Planina je srebrna, bele su joj stene. Ležim sad u travi, čujem zemlja diše, seme na nju pada, miriše na kiše. Vetar vidi, vetar